Novel coronavirus COVID-19 pen kaching rai paprang thek Jiaphan District Administration pen difurong supi ahotera longka humri. Karbi Anglong angkang plastic bag enlong Lepusi District Administration pen puthat 144 CRPC KB2. Aron kepatepek abang pujong jungsi adai duji. Kardom nelikar bipaim ta mebirta than bang semijunaliti mungpi non birta angton pen arjuik tha. Pirthe adang kangdang bom pheri me meavur novel coronavirus COVID-19 pen kaching rai paprang Jiaphan pura there ingkoi ani Karbi Anglong District Administration la pen Greater Difu Bazar Committee atumpen Difu Pinang An sa la pen chorona kulada long humridam. Pirthe adang kangdang pru pheri me kachiun avur novel coronavirus mate COVID-19 pen kaching rai paprang thek Jiaphan there ingkoi ani Karbi Anglong District Administration la pen Greater Difu Bazar Committee atumpen Difurong sepi sa la pen choran akulat along humri damsi kicho kijuna hormu pen chenglok kulat ahem kang nia dim la pen phule phuko khai huyan ta ingthret nang ji pusi parete kang rong supi along kedo sa la pen choran akulat along District Administration la dilung tu men to damsi kulat atheng no along rikachar sam ason sanitizer pinang ji pusi parete kang Along akulat kahumri damhut ADC Rajeshan Terang Assistant Deputy Commissioner Upasana Datta Kiluntiole J Melapen Food Inspector atum chatongdun Karbi Anglong District Administration pen Karbi Anglong angkang 144 CRPC puthot parengsi plastic ajarong enlong lepusi khamkhe padothu Plastic polythene ajarong munit lapen war monophan kana hok theu longle lang munit marat mareng lapen pirthia war mon kahinu akithe jasemet plastic pen plastic ajoini munit kereng je phanang ta pheri memi ang nangle tanglo pumunthi parsik damsi Karbi Anglong District Administration pen iphong ken plastic ajarong pen chingrai nang popusi District Magistrate penon hejang 144 CRPC Karbi Anglong angkang biponthulo La soron karkana munit methang sadai che nangji pusi lamtoya lolong kejong paso Difurong supi ward lakhai si pen krip liang kang thereni phai kris cap ani novel coronavirus COVID-19 pen kaching rai Jiaphan free marks kerona birta nangle Assam Youth Progressive Forum pen chapatir pi ponsi Difurong supi ang kang along corona keso pen kaching rai thek Jiaphan cherok to jai me kideng la pen free marks keronta patupon La sojai megalong aluhi sarpaman pen DIGP Siar Satya Rajhajarika IPS EKAC Assistant Professor Mondor Telon lapen Assam Youth Progressive Forum Convener Sonsing Teronatum Chatongdon Non malam sa poraphan birta moing ton peksana World Oral Health Day 20th March 2020 Unite for Mouth Health. Of good oral health, avoid unhealthy snacks, drinks and habits. Clean your teeth, eat healthy, brush your teeth and dental checkup. National Oral Health Program DHS Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ COVID-19 coronavirus laki akimia kiso api laso kiso api pen kiso kelong abang pu kapasi pu kiso ammonia chetheke wangseng ningkewang pok kiso ang thek hai hui thek longji corona kiso pen chilang pulote laso kiso chiun datta hai chirok tok kedeng nangji ason hai hui laki ri hong ni ta sabun la pen lang pen ri apong charsam nangji la pen ingho mahanga long papo nangne kiso abang pu pen kido chepahelo sikime ang tonalam kachini Jiaphan 691-334-7770 691-334-7771 691-334-7772 691-334-7773 along Humri Ignon Lapen toll free number 104 along ta Humri Tame
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihina mo piputhot birta along wangthulo Karbi kurusar chingru mamai tiripia mai Karbi kurusar chingru mamai dardili hawara mai lapen chek solang so hawara mai atum chelang pet pen kidam tang thereni bhai krit roxiani Karbi kurusar chingrum amai hawara mai mijung himari kramsa rongalong mai ki padu pona birta Karbi kurusar chingru mamai pachithang chunbang munesor tisopen birta nang pale Rong krit troxia rong arat pangrung pet pen KKCA hawara mai kisenga mai long alhi sarpo aman pen KKCA tiripia mai kurusar sar guru tiso jetong dunsi alang lipen bongchin arnam ahir jumi hangpidun alhi sarpo aman pen kachetong dun kurusar tiso pen methang animaron barim ka pachethang jiaphan jumisen alam ki jai padu KKCA hemtun pita along ritin along kimrang nang jiputa jai Anparta KKCA arwa tumpen kacetong dunatum long kidera lapen reng mekiling atum penta methang animaron kapacetang jiaphan jai Apithu KKCA hawaramai mijung hemari kramsa rong alongta sengponlu mai phulong ki kramsa kongchun bang bidatiso klem bang phula pen bidisar pen chenglok bang kret roksia phan ingbai ponlo puta KKCA pacethanga chun bang pen pachini Kita pindah hemari kramsa arong-along Karbi kurusar cingru mamai kang ipon lapen ladak komiti seng bolo presiden ma longki kramsa lapen sekretari bangga bida tisu lapen ni tung kado bi gambar tu ada bidisa lo member ason sideng bolo asi somai ni tum deng pondai pen kepacunya pan bor ibu sini tum dagarat Kisi tahu ada deng bolu. Karbi prime time ang kela pons kakton pegla dumit hakmi kurwang tu